به نام آن که دل کاشانه اوست. به نام آن که دل به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود نثار یک و یک شما برادران و خواهران ارجمند. یک و یک شما را به افیر درس نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. سر 85,000 سلام، یکم لایک و علیکم سلام. تشکر زیاد. عبدالبصیر و یاسمین چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ بصیر 91 یکم لایک سلام تیچر و علیکم سلام، خوش آمدین. دسترخوان زیبا سلام به همه و علیکم سلام. تشکر زیاد برای آمدنتان، برای لایک گذاشتنتان. الله که سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتان. قیموم نشدید از لایک های ما؟ نه قیموم نشدید. برعکس خوشحال هستیم که توجه میکنن عبدالبصیر و یاسمینشون. سلام به همه. چسبیدسته افیر چسبیدسته باشه چوکار بوییم بگه. یک دقیقه دیگه بستیم اپای بصیر 90 اگر چسبیدن دوام کنه بعد میکشیم ای سرکه گیران میکنیم افیره میشه هم خیلی ساز شد. خب بهترین، اگر ساز شده باشه بهترین. تشکر زیاد دسترخوان زیبا برای نشر کردن افیر امروزه. دیبو تجک چهارم لایک. تشکر زیاد برای لایکتون برادر عزیز و برای آمدنتون. دسترخوان زیبا نیست سازه بصیر 91 از نو در آمدیم. خب دیبو تجک سلام با همه و علیکم سلام، خوش آمدین. خب صحتمند سربلند باشین. برای آمدنتان، برای لایک گذاشتنتان تشکر زیاد. کلیچ можна. برادر عزیز نمیدونم خبر داره نداره، ما افیری زبان انگلیسی داریم برای آموختن زبان انگلیسی است و یعنی خیلی که در بین مردم بسیارتر مشهوره. شوک نیست اینجا، یعنی فقط برای آموختن درس است. یعنی اگر وقتتون باشه و بخواین که زبان انگلیسی رو آموزین پس مرحمت ما در خدمت هستیم. و اگر یعنی گویین که مثلا ما برای کلوج آمدگیم پس یعنی چخیله که شما خواهید پس خوش آمدین. خب بصیر 91 تیچر امروز درس 18 نیست، در افیر 17 نوشته اگر خطا کنیم عذر. بله 18 هم افیره، لیکن ما دیروز 17 را کور کردیم به همون خاطر امروز هم با 17 گذاشتیم. یعنی افیرا رو در آینده کورشون میکنیم، یعنی تقریبا همین کتاب رو تمام کنیم کورشون میکنیم. لیکن همین کتاب یعنی چخیلی که دیده استین از یک لو به ترتیب ثبت کرده آمده استم. یعنی الکی 18 19 ثبت شد، حاضر فکر میکنم که 20 است اگر خطا نکنیم. اینا 20 شام ثبت کردیم الحمدلله. خب 20 شام ثبت شد، خدا را شکر. ساز شما فای نوزنی خوش آمدین. تقدم ما با شما با پیش. سلامت سربلند باشین دیبوت جکه نوزنین همه کسا نغزمین. شکری خدا خوب هستین، شما خوبین؟ تنجین خوش آمدین. خب اپای بصیر 91 برای افیرا پرسیده بدین.
масалан мо эфири 17-ра кур кардаем, лекин дар ҷош аллакай ҳамун муҳтавои дарсе ки 17 буд ва як гузоштем, яъне якнен агар дарси 19-20 гузоштем, ҳамин дарси 20 дар бораи мавзӯи муҳтавои дарси гузаштааст, яъне императив. ва эфирҳо кур карда мешаванд, дар муддати наздик кур карда мешаванд. Аммо ин сабтҳое ки наворҳое ки 15-20 дақиқа ҳастанд, инҳо местанд. хоб дунё ворд, салом ба ҳама ва алайкум салом, хуш омадед. نازنین 2000 خوش باشید. تاوش لایف. سلام علیکم همه کسا خوبین؟ شکر خدا و علیکم سلام، خوب هستیم. تشکر زیاد برادر عزیز تاوش لایف برای نشر کردن ویدیوی ما در سابشستراتون. یک جهان مینادور هستیم. تشکر زیاد برای دستگیریتون. و انشالله در این روزهای رمضانی و کرانتینی یک نفرم اگر با واسطه کانال شما هم که بیاین، انشالله شما هم در کاری خیر شریک هستین. سربلند باشین. خب دیگر اگر یگان گفتنی ها نباشه، یگان سوال ها و پیشنهاد ها نباشه، درس از کتاب آغاز کنیم. خب کسانی که مثلا بار یکم از اشتراک میکنن، اونها میتونن از این ویدیوهای ما استفاده کنن. یعنی الکی این نوارها یا که این افیرها نیست به شکل ویدیو ثبت میشوند، میتونن از اونجا از یکم ویدیو مثلا آغاز کنن. یعنی اینجا اینها افیرها هستن و درس ها با ترتیب مثلا 19. خب در اینجا نگاه کنیم نیو گرامر تایم درسی 15 و باز پایان‌تر رویم، باز 9 مثلا یک از اینجا سر می شود. همین کتابی که حاضر ما خواندستیم از اینجا سر می شود، زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم درسی یکم. می توانید با ترتیب از اول کتاب آغاز کنید و بیایید. خب دیگر سخن را به درازا نمیکشیم، می رویم به سراغ کتاب. از روی کتاب درسی گذشته درباره imperatives یعنی صیغه امر با شما گرفتیم و در این درس باشد درباره present simple یا همون زمانی حاضره ساده رو میگیریم. زمانی حاضره ساده در زبان انگلیسی present simple می شود. خب یک لحظه دوستان، صحیفه چند بود؟ صحیفه تخمینا صحیفه 60 بود اگر خطا نکنه. بله، صحیفه 60. صحیفه 60 یونت 11 یعنی قسمت 11 هم. ولوگ سوپر ماما سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. الله بلیگ اپای نکه نظر سازین انشالله. آمدن اپای نکه نظر ما ندیدم. کازان تجی آمدین. خوش آمدین اپای نکه نظر. الله بلیگ سوپر ماما سلام، خوش آمدین. خب سلام به همتون، با کسی که سلام ندادیم سلام به همتون و همه شما رو خوش آمدید میکنیم. و چگونه که اپای نکه نظر پیشنهاد کردن که 10 دقیقه اول صحبت 10 دقیقه آخر صحبت، الکی 10 دقیقه شده است. دیگر ما میپردازیم به درس. خب دوستان گرامی، درس امروزه ما و شما اپای کازان تجه میگه میچسبد. اگر در همه چسبیده است باشه افیره بکشیم، خاموش کنیم و سر روشن کنیم. اگر در همه چسبیده است باشه، نه در اپای بسیر چسبیدن گفتن که از سر در آمدیم. خب دوستانی که هستن
як ишора кунам ки агар часпидаста боша айсар гиром кунем эфира. агар на хоб не начаспидаста. хоб агар на апай казан теҷа ала айсаре бур медуроен дама созаи эфир. алейкум салом ба ҳаматон. апай казан теҷа соз шидак намечаспад ку нозанин 2000. хоб хел бошад давом метем. апай казан теҷа агар соз бошад хуб, агар набошад як бор айсар бидуроен соз мешавад иншоалло. айма соз шид. хоб present simple соз шуд. хоб тамом, дигар ман комментария намехонам, ба китоб таваҷҷӯҳ мекунам. Present simple замони ҳозираи сода. дар забони англисӣ 12 замон аст. 12 замон, яъне 4 дар оянда, 4 дар айни замон, 4 дар замони гузашта. аммо аз ҳама маъруфтар ва машҳуртар future simple, present simple ва past simple аст. хоб аз ҳама яъне машҳуртар ки зиёдтар дар забони англисӣ кор фармуда мешавад. Present simple ва ҷонишинҳое ки имрӯз бо present simple мегирем инҳоянд: I, you, we, they. ба кадом хотир ҳамашро намегирем? Ба хотире ки дар present simple ҷонишинҳои I, you, we, they фақат феъл мегиранд, ҳамон феъли амре ки хондем фақат ҳамонро мегиранд, тамом. аммо ҷонишинҳои he, she, it баъд аз феъл як s мегиранд. хоб онро дар давоми ин китоб мефаҳмем. ба расми як менигарем. мегӯяд Can you tell me about your day? Can you tell me about your day? оё метавонӣ дар бораи рӯзи худат ба ман хабар бидиҳӣ? ба ман хабар бидиҳӣ. Can метавонӣ, you ту, tell хабар додан, me маро, about дар бораи, your аз они ту, your day яъне рӯзат, рӯзи ту, day рӯз мешавад, day рӯз мешавад. Can you tell me about your day? метавонӣ дар бораи рӯзат ба ман хабар диҳӣ? хоб савол. It's for my school project. It's for my school project. яъне мегӯяд ин ҳамин коре ки ҳамин кадеста яъне навиштеста, мегӯяд ин барои лоиҳаи мактаби ман аст. яъне дар мактабшон яъне school мактаб мешавад, project лоиҳа мешавад, прожа лоиҳа, for барои my аз они ман. аммо дар ин ҷо мо бигӯем ки ин лоиҳаи мактабии ман аст. дар байни мактабачагони тоҷикистонӣ ё ки ватани азизи мо шумо он қадар рост намеояд, ба хотире ки school project яъне лоиҳаи мактабӣ намегӯем. мо инро метавонем вазифаи хонагӣ гӯем. вазифаи албатта homework, вазифаи хонагӣ homework мешавад, аммо ҳамин ибора school project метавонад тарҷума кунем ки ин вазифаи ман аст, ин вазифаи хонагии ман аст масалан. аммо project лоиҳа мешавад. хоб ин ҳамсинфаш аз Зоя пурсидааст ва Зоя мегӯяд yes of course, of course, yes бале, of course яъне албатта, of course албатта мешавад, албатта. хоб дар бораи рӯз акнун Зоя хабар медиҳад. I get up at 7 o'clock. I get up. Get up хестанро мегӯянд, яъне аз хоб хестан. аз хоб хестанро get up мегӯянд. яъне мегӯянд ки I get up at 7 o'clock. ман соати 7 аз хоб мехезам. хоб як чизро фаромӯш кардем бигем. Present simple. Present simple кадом вақт истифода мешавад? Present simple дар бораи он амалҳое ки аз рӯи одат анҷом меёбанд дар ҳамон сурат истифода мешавад. Масалан як коре ҳаст ки мо шумо ҳар рӯз он корро анҷом медиҳем.
انا همین در زبان انگلیسی در زمانی present simple می‌دارد. یا هر روز انجام میتیم، یا در یک هفته یک بار انجام میتیم، یا در یک ماه یک بار انجام میتیم. المهم همون را به طور عادت ما انجام میدهیم. خب یعنی از روی عادت ما رو انجام، مثل اینکه ما هر سحر از خواب میخیزیم، هر روز طعام میخوریم، در یک هفته 5 روز به مکتب میرویم، شاید در یک هفته یک روز به بازار برویم یا 2 روز به بازار برویم. به مثل همین ها، انا همین ها رو وقتی که برای یک انسان حکایه میکنیم از زمانی present simple استفاده میکنیم. I get up at 7 o'clock یعنی من معنای به تاجیکی میشود در اینجا هر روز نیست، every day نیست، اما به زبان تاجیکی اگر بگیم من ساعت 7 از خواب میخیزم یعنی نامعلوم کی میخیزی، یعنی پس به زبان تاجیکی بهتر میشود که بگیم که من هر سحر ساعت 7 از خواب میخیزم. I get up at 7 o'clock من ساعت 7 از خواب میخیزم. من ساعت 7 از خواب میخیزم. این اکنون همون روزش رو حکایه کرده با که با این همصنفش. من ساعت 7 از خواب میخیزم. I have breakfast صبحانه میکنم. have گاه به معنای خوردن و نوشیدن هم میآید. ما have رو گرفتیم در درس‌های پیشینه به معنای داشتن، مالک بودن، صاحب بودن بود، اما در بعضی حالات به معنای خوردن و آشامیدن نیز میآید. مثل اینکه I have breakfast یعنی من صبحانه خود را تناول میکنم. I drink a glass of milk و من یک استکان شیر می نوشم. drink می نوشم، milk شیر. خب یعنی من صبحانه تناول میکنم و یک استکان شیر می نوشم. بگذاریم بر رسم 4 و در اینجا میگوید I go to school یعنی این وقتی که از خواب ساعت 7 میخسته است و صبحانه تناول میکرده است و به سوی مکتب راهسپار میشده است. در اینجا باز سوال میکند که Do you walk to school آیا به مکتب پای پیاده می روید؟ Do you walk راه رفتن، راه گشتن میشود. اگر در خاطر داشته باشید درسی گذشته Do you walk to school یعنی به مکتب پیاده می روید، یعنی قدم زده می روید. و در جواب زوی میگوید که No I don't my friends and I take the bus. نه I don't یعنی نه من پیاده نمی روم. دوستانی من my friends دوستانی من and و یعنی و I take the bus و من اتوبوس میگیریم. take میگیریم میشود، اما در زبان تاجیکی take اتوبوس میگیریم درست نمیاد. یعنی اتوبوس یعنی با واسطه اتوبوس میرویم میگیم توغری میگیرد. با واسطه اتوبوس میرویم یا اتوبوس سوار میشویم میرویم. I take the bus اتوبوس سوار میشویم میرویم. رسم 6 in the evening I do my homework یعنی در شامگاه یا که در بیگاه بگیم evening شامگاه بیگاه. در شامگاه من وظیفه خانگیم رو اجرا میکنم. homework وظیفه خانگی. homework اصلا اینجا دو کلمه است، یعنی وقتی که میچسبد وظیفه خانگی میشود، اما home خانه میشود، work کار میشود. خب این بود گفتگوی موضوع امروزه. میگذاریم به قاعده یا همون گراماتیکا. در اینجا توتی مثل هر وقت اینا قاعده پیشنهاد میکند و میگوید We use the present simple to talk about things we do regularly. یعنی میگه ما استفاده میبریم زمانی حاضره ساده را برای گفتن درباره چیزهایی که ما اونها را انجام میدهیم به طرز معمولی، به طرز regular یعنی به طرز معمولی که اون را شاید در یک هفته هر روز انجام میدیم، شاید 2 بار انجام میدیم، شاید 3 بار، یعنی از روی عادت یعنی اون را انجام میدیم. این خیلی نیست که مثلا یک بار انجام دهیم و دیگر اون رو انجام ندهیم. مثلا ما میگیم که I take English class every day. I take English class every day یعنی من زبان انگلیسی می‌آموزم هر روز. در اینجا I take میگیم. اما وقتی که
نوشیده است باشه یک چی رو میگه که I'm drinking, I'm eating, I'm drinking. تو همون را حاضر نوشیده است همون آب را. اما نامعلوم است که مثلا پگاه در همون زمان می نوشی نمی نوشی، یا که مثلا یک جا رفته است، یک مهمانی رفته است، دیگر نامعلوم است که هفته دیگر می روی نمی روی. یک چیزی هستن که مثلا چخیل گیم یک چیزی هستن که هر روز تکرار می‌یابند یا حداقل در یک هفته 2 بار 3 بار تکرار می‌یابند یا همچون عادت شده اند، اونها از همین present simple استفاده می‌شوند. خب اینجا positive مثبت، negative منفی، questions سوال، short answer جواب. اکنون جمله ها رو میگیریم. I get up at 7 o'clock یعنی من ساعت 7 از خواب میخیزم. I have breakfast every day من هر روز هر روز صبحانه تناول میکنم. You have breakfast every day تو هر روز صبحانه تناول میکنی. We have breakfast every day ما هر روز صبحانه تناول میکنیم. They do homework in the evening. They do homework in the evening. اونها وظیفه خانگیشون را هر بگاه انجام میدهند. هر بگاه تیار میکنن مثلا. اما وقتی که ما بخوایم که ما فلان کار را انجام نمیدهیم، پس میگیم که I do not. همون do not شکل پره است و شکل مختصرش یا فشردهش I don't. I don't get up at 7 o'clock. I don't get up at 7 o'clock یعنی من ساعت 7 از خواب نمیخیزم. یعنی وقتی گفت که من ساعت 7 از خواب نمیخیزم، مقصدش این است که یعنی من هر روز ساعت 7 از خواب نمیخیزم. یعنی شاید ساعت 5 میخیزد، شاید مثلا ساعت 8 میخیزد، شاید ساعت 4 میخیزد، نامعلوم مثلا. یعنی رد کرده است که همین ساعت 7 من نمیخیزم. ساعت های 7 مثلا. You don't get up at 7 o'clock یعنی شما ساعت 7 از خواب نمیخیزید. We don't have breakfast every day ما هر روز صبحانه نمیخوریم. They don't do homework in the evening. They don't do homework in the evening یعنی اونها وظیفه خانگی هر بگاه وظیفه خانگی تیار نمیکنن. و جمله سوالی وقتی که ما از یک کس بخوایم که بپرسیم که آیا تو مثلا هر روز به بیرون میبرای، هر روز نمیبرای به بیرون، پس چی جواب میدیم؟ مثلا Do I get up at 7 o'clock یعنی آیا من هر روز ساعت 7 میخیزم از خواب؟ یک کس رو میپرسیم مثلا Do you get up at 7 o'clock? Do you go out every day یعنی تو هر روز به بیرون میروی مثلا. Do we have breakfast every day آیا ما هر روز صبحانه تناول میکنیم. Do they do homework in the evening آیا اونها وظیفه خانگیشان را هر بگاه تیار میکنن. Short answers یعنی جوابی کوتاه. Yes I do. Yes I do. Yes you do. Yes we do. Yes they do. بله من انجام میدیم، تو انجام میدیم، ما انجام میدیم، اونها انجام میدیم. اما وقتی که هر روز با بیرون نبرای مثلا میگوی No I don't. No I don't مثلا هر روز نبرای یکی همین روز چیکار شد که میخوای که با بیرون برای مثلا میگوی نه No I don't من هر روز نبرایم یکی همین روز چیکار شد که میخوام ببرم. No you don't. No we don't. No they don't نه اونها نمیبراین هر روز با بیرون مثلا. خب این بود قاعده. میگذاریم بعد تمرین. اگر خسته شده باشید یعنی با هم کار کنید تمرین ها رو. بسیار نوادی من شما رو نمیدونم من همین قمه خواندم که خب در اینجا نگاه کنیم. write میگه بنویس. positive یعنی جمله های خبری یا جمله های مثبت. negative جمله های منفی. I drink milk یعنی من شیر می نوشم. We play basketball
من баскетбол бозӣ мо баскетбол бозӣ мекунем. You take the bus to school. яъне шумо автобус сувор мешавед барои ба мактаб рафтан. They read comics. Унҳо комик гуфта хандоварро мегӯянд, мазҳака мегӯянд. аммо дар ин ҷо ҷамъ омадааст comics. вақте ки калимаи comic шакли ҷамъро гирифт, пас дар он ҳолат маҷаллаи факкоҳӣ гуфта мешавад. маҷаллаи факкоҳӣ. факкоҳиро ман рости дар аввал худам нафаҳмидам факкоҳӣ чӣ мешавад. факкоҳиро дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ки ду муҷаллада аст, ду ҷилда аст, онро нигоҳ кардам. факоҳат яъне зарофат, масхара, ширингуфторӣ мешудааст. яъне дар ин ҷо мешавад ки they read comics. унҳо маҷаллаҳои зарофатиро мехонанд, маҷаллаҳои шавқоварро мехонанд. خب we eat bananas. we eat bananas. мо банана мехӯрем, яъне бананаҳо мехӯрем. I get up at 8 o'clock. I get up at 8 o'clock. ман соати 8 аз хоб мехезам. ман соати 8 аз хоб мехезам. خب абдулбасир ва ёсамин ҳаминҷа ҳастен. дар ин ҷо нигоҳ кунем негатив яъне ҷумлаи манфӣ. дуташро худаш кор кардааст. рақами 3, 4, 5, 6 кор накардаанд. 3, 4, 5, 6ро ҷавобҳоро нависен. яъне рақами 3 чӣ мешавад, рақами 4 чӣ мешавад, нависен, рӯй кунед. ва на танҳо абдулбасир ва ёсамин, касоне ки дар ин ҷо ҳастанд метавонанд дар ин тамрин моро ҳамроҳӣ кунанд. ҳокимҷони Фархорӣ ба фикрам як рӯз дар канали Апаи Шаҳрлоҳ будем, яъне гуфтанд ки смайлик зарар доранд. аз ҳамаи дӯстон хоҳиш мекунем смайлик намонанд, яъне хоҳишу илтимос, вагарна хоб Апаи Пенза ман ҳамиҷаюм хапам. саломат бошед. ташаккури зиёд Апаи Пенза. хоб якҷоя кор мекунем ё ки бихонам бирам? چی میگن؟ اون کس هست؟ تشکری زیاد اپای پینزه برای لایک موندنتون. خب یکم کس جواب نمیده، پس خودمون بخونیم شا. دنیا world سیوم you don't take a taxi. you don't take a taxi. درست. دوستان صحبت‌های شخصی را به بعد امونیم، با خاطر که من وقتی که کامنت‌هایی که اوید به موضوع دیگه خونده شما میتونم بگذارم میرم. You don't take a taxi. چهارم they don't read books. they don't read books. درست. پنجم we don't eat strawberries. we don't eat strawberries. درست. ششم I don't get up at 7 o'clock. درست. دنیا world جواب دادن. خب همه جایم خب الله بله که you don't a taxi. you don't a taxi. you don't take a taxi. you don't take a taxi می شود. خب دیگر جواب شد کی گردان دنیا ورد میتونید از اون نگاه کنین. خسته نشدیم استاد، شما هم سلامت باشین.
Апай пенза шухенда намиҷаем. Рост казан английский языка ай аввалаш набоши охирша намефаҳмӣ. Аз аввалшам сар кардадем ку. Касоне ки аз аввал набуданд метавонанд видеоҳоро яъне аз аввал гӯш кунанд, яъне видеое ки сабт шудастанд аз аввали китоб ҳастанд. Пресс-релиз TG хуш омаден. Ташаккур барои омадантон. خب دیگر این تمرین رو جواب دادن دنیا ورلد. مگذاریم با تمرین دیگر. Write questions and answers. یعنی سوال ها رو همراه جواب ها نویسید. You get up در اینجا است. این رو جمله سوالی کردن در کار. Do you get up می شود. Do you get up at 7 o'clock. They drink. Do they drink juice in the morning. آیا اونها در صبح شربت می نوشند. Juice یعنی شربت. رحمت معلم فقط دیر میکنم. بخیر است انشالله. هر وقت که وقت یافتیم بیاین. You like یعنی میشود do you like cherries. آیا تو آلوچه را دوست میداری؟ They take. Do they take the bus every day. آیا اونها هر روز اتوبوس سوار میشوند؟ Do you do your homework in the evening. آیا شما هر بیگاه وظیفه خانگی تیار میکنین؟ خب در اینجا yes do. No they don't. No I don't. Yes they do. Yes I do. میگذاریم با تمرین سیوم. خب look read and write یعنی نگاه کن بخوان و بنویس. I در اینجا نگاه کنیم در زیر هر یک رسم کلمه است و علامت صح یعنی درست یعنی فعل امر است یعنی یا که مثبت است و علامت نادرست یعنی منفی جمله منفی. خب I brush my teeth every morning یعنی من هر صبح دندانهایم رو میشویم. brush قلمو میشود. قلمو با تاجیکی اما با روسی شوتکا. شوتکا همون شوتکای دندانشویی یعنی هم اسم میآید هم فعل. brush دندانها رو شستن میشود. دندانها رو شستن. We go swimming every Sunday ما هر روز شنبه با شناوری میرویم. با شناکنی میرویم. خب رسم سه like یعنی منفی. They don't like spinach اونها اسفناج رو دوست نمیدارند. رسم چهار play جمله سوالی است. Do you play football every Saturday شما هر روز شنبه فوتبال بازی میکنید؟ خب رسم پنج watch جمله سوالی است. Do you watch TV every day آیا شما هر روز تلویزیون تماشا میکنید؟ خب رقم 6 We don't eat pizza every day ما هر روز پیتزا نمیخوریم. خب در اینجا موضوع همین موضوع present simple است اما جانشین های he she it آغاز می‌یابند که البته موضوع دراز است. ما این رو در یک درس تمام کردن نمیتوانیم بنابراین این رو با درسی دیگر میمونیم. خب خیلی دراز است. خب در همینجا درسی نوبتی رو با پایان میرسونیم یعنی از کتاب با پایان میرسونیم. یگان سوال و پیشنهاد باشه مرحمت بفرمایید. این янга در ترموس چای آورده چی تیچر؟ بله خنک نشود گفته. فراخشو سعیدов салому ҳама каса сӯзем бародаро апҳо дастгирӣ кунен якдигарро дастгирии пешравии мо аст ака зинда бошед саломат бошен. фарохшо ташаккури зиёд барои дастгириҳое ки имрӯз анҷом додем раҳмати калон ва он нафароне ки имрӯз шояд бори аввал аст меоянд шумо низ дар кори хайр ки мо дониш омӯхтастем шумо низ иншоалло шарик ҳастед. Басир 91 We don't eat strawberries. بله پرسیدنسی تجه پای بسیر معلم میگه کارهای شخصی در کار داری نشوین.
фарохшо ва алайкум салом ҳаматонда дастархон зебо пай басир казантиҷи устоз исфанаҷ чӣ бошад? Исфанаҷ як намуди гиёҳ аст, алафӣ аст. ҳозир чиша нишон метем расмша. ин амира апае ки апаи некаи назар амира исфанаҷ мегуфтиянд. The health benefits of spinach. BBC Good Food. ин амира диден, амира исфанаҷ мегуфтиянд. Испанок дунёвол испанок бале испанок низ омадааст. Исфанаҷ ва испанок дуруст. Апай басинади охир овози чойрезӣ ба гӯш омад. Як гуфтум дарав диди мара переселенс пенза чо кади япазиқи дунёвол ба фикрам испанак бале испанак мешавад. Алла чиба пензаҷон қар накунен охи ҳо апай басир. Апай некаи назар исфаноч ёки испанокро диден расмашро. Ҳаминро испанок мегӯянд. Испанок ва исфанаҷ. Ва англисӣ спинач. Бист дақиқа барои чақчақ гапчақ. Апай казантиҷа якум бора мебинам устод. Ах бовар накунӣ. Бовар накунӣ. Хоб барои чақчақ ки боша барои чақчақ. Смайлик зарар дорад. Канала Ҳамакаса хуш омадем. Бародаро дастгирӣ кунед, якдигарро дастгирӣ кунед. Бародари аҳли ислом ҷумъа муборак. Саломат бошед. Рӯзи ҷумъа бар шумо низ муборак бошад. Бародар Фарохшоҳ. Устоз ман фақат дастгирӣ қабул устоз. Бале қабул аст. Қабул аст. Якҷоҳон ташаккур ки қадр мекунед меоед. Ташаккури зиёд. Басир 91 Фарохшо ташаккур. Фарохшо 11 лайка би устоз саломат бошед. Як пенза ба чой ма имрӯз хобшон бурда бар вақт чашм нараса. Басир апа зинда бошӣ. Басир апа зинда бошӣ. Ориф Жумирзоев шумо бошед устод. Хушомадем бародари азиз Ориф Жумирзоев. Фикр мекунам бори аввал аст дар эфир дарси навбатии мо ҳузур доред. Ташаккури зиёд барои омадантон. Сарбаланд бошед. Миннатдор ҳастем. Хушомадем. Переселенси теҷи маълим чойи кабуд нӯшидестен ё сиёҳ? Оби ҷӯш омадагӣ? Як тига брезем.
شاید اونقدر نقض نمیبینیم. خب برادرانی که در اینجا بعضی ها بار یکم است پرسپولیس تجه آب جوش اومدگی خوبه، فایده دارد، نوش جان مالین، سلامت باشین. بله برادرانی که در اینجا در این درس یک چند برادر بار اول است اشتراک دارن. برای ما گفتنی هستیم که از بین درس که حاضر شدن اگر وقتهای بکاریشون باشد میتوانن مثلا در اینجا همه درس ها رو پلیلیست کردگی هستیم. یعنی زبان انگلیسی از کتاب اینترو یک پلیلیست، انگلیسی برای نو آموزان، کسانی که تماما نمیدونن و میخوان که انگلیسی رو از صفر شروع کنن از این پلیلیست میتوانن شروع کنن. انگلیسی برای نو آموزان یا دیگر زبان ها رو اگر آموختنی باشن، مثلا ترکی برای نو آموزان و عربی برای نو آموزان، روسی برای نو آموزان، تاجیکی برای نو آموزان. البته تاجیکی برای دودرکان و خوارکانی خردسال هستند که در مهاجرت قرار دارن و شاید که در همونجا تولد شده زبان تاجیکی را خوب نمیدونن و برای اونها تهیه میشود. برای کسانی که به زبان تاجیکی حرف زدن میتونن برای اونها نیسته. و فارسی برای نو آموزان، افیرها، کامپیوتر برای نو یادگیران میتونن از این استفاده کنن. و همین افیرهایی که ما که داریم از زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم است، همشون در یک پلیلیست جمع آوری شدن و الکی 20 ویدیو درس شده است. یعنی 20 امروز پرداخته میتونن از اینجا استفاده کنن. پرسلنسی فروخشو سعیدов устоз номротона гӯен. бародар фаррухшо ҳаминҷа канала нигоҳ кунен, яъне ҳам инстаграм аст ҳам фейсбук аст, дар ҳамон зер кунен, яъне метавонем ки суҳбат кунем ҳамонҷа. гапи ма монд маълим. апай пенза чӣ гуфтен? Надидамаш ростӣ. Чӣ ба иқа мечаспад? Часпидеста боша? Бодода илтимос. Пенза дидам, ташаккур апа. Як гап гӯям, иҷозат бифармоед. Апай Басир 91. Занак чоя бурез устод фармон додестай. Переснестеҷе апай Басир ай шумо ёд гирифтам ба суолҳои шахсӣ даст задан. Переснестеҷе шумо да ҳама вақт иҷозат даст бемалол Басир. Басир 91 туда иҷозат. Бифармоед апай Басир ва баъд аз 5-10 дақиқа эфира ҷамъбаст кунем. дӯстоне ки баъди дарс дар эфир даромадан, мо эълон кардем ки забони англисӣ аст. Шояд ки ба ёли фикр кунанд ки дар инҷа чақчақ будааст. Не, чақчақ несту, аллакай дарси забони англисӣ ба поён расид. Яъне боз фардо соати 9 ба вақти Москав. иҷа гапҳои апай Басир 91 чӣ рафтааст? Спам рафтааст, нав кушодамшон. Пенза дидам, ташаккур. Чӣ ба пенза дидам, ташаккур апа. Як гап гӯям, иҷозат. Занак чӯя ира хондем. Апай Басир ай шумо ёд гирифтем. Ош хӯрдеста будам, эфир сар шуд. Успеҳ накардам, дастома бушум, ина тел рӯғанӣ шед. хоб шумо да ҳама вақт иҷозат бемалол иҷозат. Миннатдорам дӯстон. Очама гуфтам дар шабакаҳо сардори синфам. гапи ма монд ку дӯстони ба ҷон қаринам, ба чашм наздикам, ба ютуб меҳрубонам, хуш омадед. Ҳамин буд апай пенза, ҳамин гаптон дар бола монда буд.
фаҳмо. Бахшиш бо суҳбати дӯст хуб аст. Ориф Жумирзоев бародари азиз, мо дарси англизӣ гуфтем, аллакай тамом шуд, яъне 35-40 дақиқа мерава. Имрӯз кайне барвақттар тамом шуд, дигар суҳбат рафтестай. Ташаккури зиёд, раҳмат барои омадантон. Ана хонде сабук шудам. Хуш омадем Персиленс. хоб тичер кам-кам ҳазл кардем, узр, дар ҳамин ғарибиҳо дилгир шудем. Бале, баъди дарс иҷозате, лекин хоҳиш дар вақти дарс. хоб мара сардори гул намекунем, шояд группа бошад, сардори группа намекунем. Ҳамин гап дар пай басир, агар сардори синфира ай вазифа бироя бо шуморо битеда, марҳамат. Казантаҷи устоз як-ду подписчикта моро бите. Майли ина подписчикои азиз, ина ҳозир канали Апай Казан Теҷин меравем. Марҳамат кунед, Апай Казан Теҷиро дастгирӣ кунед. Инаи канали Апай Казан Теҷи. Апай Казан Теҷи ягон баннер монед дар каналтон, бо хушрӯтар намоён мешавад. Апай Казан Теҷи баннера медонед, маслан ина ҳозир Апай Басир 91 кушоем. Ина масалан ҳамира баннер мегӯям. Инами вақте ки баннерро монден, фоидаи баннера мия ки аллакай дар ин ҷо главни ҳуй мешавад, видео, плейлист, канал, обсуждения, а канале масалан. Лекин ҳозир шумо баннер мондагӣ нестен, масалан ин хел ҳуй мешавад. Аз шумо ин хел ҳуй мешавад. Дигар масалан видео, плейлист дигару дигараш масалан намебирояд. хоб инаи канали Апай Казан Теҷиай дӯстон дастгирӣ кунед ин апашкара. Ин апашка дар ҳамаи каналҳо, дар ҳамаи эфирҳо, ҳамаи блогерҳоро дастгирӣ мекунад. Ин апашка аввал канал надошт, ба фикрам ира нав кушод ва шумо низ дастгирӣ кунед ин апашкаро. хоб дар ин ҷо Яи Пенза Эмигрант навиштестай. Инаи канали Яи Пенза Эмигрант аст. канали марам биё ку маълим ҳозир аяк лав мерем. Ҳо ғуломҷон, ма дар ютуб хоб мерам ҷон биё. Инаи канали Апай Яи Пенза Эмигрантай. Апай Яи Пенза Эмигрант ҳар рӯз эфир дорам. Ба филм ҳар рӯз соатҳои 9 буд, агар хато накунам. 9 гоҳо 10 эфирҳои хеле хуб доранд. хоб дар ин ҷо Персиленси каналтона ҳаст инҷо. Ана канал ҷонуме ёр ёре. Баннера намедонам, оли нав ёдгирам. Апай ки шаҳло медонам. Инаи канали Персиленси Теҷи. хоб метавонед ба ин каналам меҳмон шавед. Яи Пенза, мая устоз сардори гап куне илтимос. Персиленси Теҷи маълим ку шавак ба роҳи адабиш сар шуд. Хай бифармоед шавак боша. Биала як бор эфира бикушем. Ба хотири ки дарс аз шавак ҷудо шавад, ки ҳам газага дарс омаданӣ шуд, яъне тамошо карданӣ шуд ва набинад ки 2 соате бо дигар тамошош намекунам. Иҷа апакои бисёран устоз. Бале, ма гапа пеш мебарам устоз. ППЦ Персиленси шояд нависита бошад. Апай Казан Теҷи. Эви ала гуфте устоз. Эви ала гуфте. Ки буд иҷа шавак дошт? Агар дӯстон бихоҳанд, масалан ма як бор эфира мекушам барои дарс шавак ҷудо шава. Баъд чӣ кунем? Маълим як теъда суруди ёрона хондем. Апай Яи Пенза Эмигрант ба фикр навиштур. ҳозир киҷо шид? Бале, Апай Яи Пенза Эмигрант. Ана е канал ҷонуме бобуло рафт. Гуфте эфира мекушем, ала гармиен чи?
алла чи гармия чун азир устоз шаботон хуш майлиш хоб хуш омадем дунё вор дигар вақтатон аз ин зиёд намегирем яъне то ҳаминҷо ба дарси англисӣ бо фардо соати 9 мунтазиртонем ташаккури зиёд барои омадантон басир 91 иҷа дарси хидӣ шидай тичер камкам иҷозатай гап касе хоҳиш надорад дарам мекушоем бо иҷозат на сардори сим иҷоза дод метавонед дара кушоен раҳмат дӯстон табрик кунед барои сардори гапҳо аллаҳ нигаҳбон ассалому алайкум ва алайкум салом хуш омадем хоб ин канали апай басир 91 буд канали апай казан тж канали бас переселенси хоб бо канали кира букушоем да иҷа апай ситарамон омад я на апай пенза эмигрант ва дастархони зебо яъне канали дастархони зебо аст иро намедонем дастархонаш зебо аст ё номи худаш зебо аст ина дастархони зебо канали шумо хоб видеоҳои аҷоиб канали хидакмае дунёвор 300 друзья дорам дар имо пага поделиться мекунам дар сад ташаккури зиёд миннатдорем як ҷаҳон ташаккур бародари азиз дунёвор агар ҳамин фикр кунем беҳтарин мешавад то ки дӯстон зиёдтар биёянд ва дарс бо хубтар мегзарад аллаҳ нигаҳбон мо нав камкам ёд гирифтастем переселенс теҷи майли дӯстони азиз иқа корҳои шахсӣ дар кордор нашавед маълим корош бисёр басир 91 ман сардори синф неки 15 сардори гап гуфтасай тичер ма ҳамин ҷаём дастархони зебо хоб хуш омаден апай соима бо дер кардем баҳотон ду басир 91 ӯ банера ман бомба мефаҳмидам раҳмат ба дӯстам кӯмак кард саломат бошед худованд ҳамон дӯстона умри дароз тиҳад яи пенза мигранд ҳамакаса хуш омаден хобои нағз яи пенза мигранд саломат бошед ташаккури зиёд раҳмат барои реклама хакр ин реклама нест мо реклама кардам наметавонем яъне як муаррифӣ яъне хеле мекушем каналора мара табрик карден сардори гап нахоҳе нашам муборактон шава апаяи пенза мигрант сардори гап сардори синфи нест сардори гап хобҳои раҳмонӣ ҳамада аллоҳ биле ки табрик апа табрик қабул имрӯз ду монден мара басир сардори синф имрӯз ду монден мара басир сардори синф раҳмат устоз ёре ҷонам дарса давом метиҳен сара 85 рафиқо абдулбасир ва ёсамин ҳастен дарс тамом шуд ҳамиқа боз пага соати на иншоалло хоб дар ин ҷо апаҳову модаро суҳбат доранд агар суҳбатшона қатъ кунанд эфира қатъ мекунем агар давом тиҳанд мунтазир меистем я 5-10 дақиқа дига баъд эфира ба анҷом мерасонем паноҳи ҳамат бар аллоҳ барори кор шумо дод дарс буд шид ман рафтам раҳмат устоз барои заҳмататон ташаккури зиёд апай казантеҷе ташаккур барои омадантон сарбаланд бошед не бахто дӯстора покриват кардам не бахудо дӯстора покриват кардам да иҷа шавак нест ба фикрам ки нест акид эфира қатъ мекунем бародари азиз аллоҳ нигаҳбон переселенс куҷо рафтӣ хоб агар ягон пешниҳодо ягон чӣ набоша дар паноҳи аллоҳ бошед устод саломат бошед раҳмат устод сара 85
نازنین 2000 شما نیز در امان الله باشین. خداوند نگهدارتون باشد. تشکر برای آمدنتان. عبدالبصیر و یاسمین شما نیز در امان الله باشین. خداوند نگهدارتون باشد. الله ولی که شوک نیست. سرداری گیرکای اینا نفهمیدم گیرکای چی معنی داشته باشه. بصیر 91 نه رحمت تیچر حالی با درسی ادبیات داریم. بله با میریم با درسی ادبیات. مایلی رحمت معلم سلامت باشین. خوش آمدین. نازنین 2000 زنده باشین استاد. سلامت باشین. تشکر زیاد. سلامت باشین استاد. از کانالتون میبینیم. بله خب تشکر زیاد برای آمدنتان. منم استاد برام استاد در امان الله باشید. واتساپ آواز کیم کی سرداری گپ شید کی در ادبیات درس کی در ادبیات اپای حالا مالی خیر در پناه الله پناه خدا باشید. خب خوش آمد کزن تجی آمین آمین. خب مایلش همه کسا در امان الله باشید. تشکر زیاد برای آمدنتان. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خب دیگه افیر قد میکنیم. باز صحبت رو در دیگر افیرها یا در واتساپ یا در دیگر یعنی وسایل اجتماعی بود دوام میدیم ان شاء الله. خداوند نگهدارتون باشه.